Pozdrav drugari, danas snimamo video o LTO. Znači mi smo već snimali malo o tome, ali volio bi da ispričam vama praktično od koraka kupovini do koraka provere i spajanje baterije, ćelije. Objasnit ću po svom iskustvu kako ja to radim i mislim kako bi trebalo da radim. Ne mogu da kažem da sam najpametan čovjek u tom pitanju, ali radim sa LTO-om već od 2000 i ja mislim 16. ili 17. Goda. Tako da nešto znam. I prvo, jedna stvar koju većina ljudi ne prati, to je ovaj alat. 99% prodavca LTO nemaju taj alat. To se zove miliometar i on nama kaže koliko je otpor, unutrašnji otpor svakoj ćeliji. Nažalost, sa običnim unimerom nećemo moći toga da stižemo, zato što preciznost skroz drugačija. Ovdje mi imamo priliku da merimo baš u miliomima. Na primjer, uzmemo jednu ćeliju, bilo kako da, sa koje strane da merimo. Bitno samo da bude lep kontakt. Uzmemo ovdje da fiksiramo naše klešta i sa druge strane isto. I sad čekamo koliko nama kaže naš alat. U suštini ovdje je unutrašnji otpor, kako može da se vidi, nešto oko 20. Šta nama to kaže? 20 milioma, to je kao da je novi baterije. Ako vidite tu cifru, sve je super, osim jednog. Pa nekad, moram da kažem, se dešava da je otpor normalan, kao što se vidite, ali ćelija je već povređena i ne radi kako treba. Taj test malo teže da se uradi, to treba onda da stavimo nešto između i da merimo koliko ampera nama daje ta ćelija. A to je malo komplikovanija stvar, ali u 99% nama dosta ovog testiranja, na unutrašnji otpor. Vidimo odmah i napon, to je običan napon ćelije, zato i moramo da stavimo 6 ćelija, ovo je napon puta 6 i dobijemo u suštini taj napon koji će biti u setu. Tako da, to je prvo. Preporučujem uvijek da znate kad kupujete koji je otpor na ćelijama koje ćete koristiti. To je prvo. Idemo dalje. Ovaj alat možete da kupujete, mislim da možete nađete negdje na AliExpressu. Ja sam ga kupovao u Rusiji. Meni tada je koštao nešto oko 60 euro, možda malo manje ili malo više, plus dosta, ali za svakog čovjeka ne preporučujem, zato što to je stvar kad, na primjer, više puta kontaktirati sa LTO-om. Imamo to, imamo i opciju da merimo vaš LTO paket, imate to na sajtu kao usluga. Mi dajemo, sad ću da pokažem, ovakav list, gdje prati se svaka ćelija koja je napon, unutrašnji otpor, naše neke napomene i zaključak, stanje seta ili konkretnih baterije, datum i tako dalje. Sa tim malo sigurnije budite što se tiče vašeg paketa. To nije košta skupo, ali pa nekad štiti kupca od lošeg paketa. A paket, kako znate, nije baš jeftina stvar. Trenutno u Srbiji ja mislim da možete da nađete to od nekih 270 euro pa na gore, što uopšte nisu mali pare. Idemo dalje, kupili ste paket, 6 ćelija. Sada, što bi preporučio prvo? Ne stavite odmah to u autu, nego izvadite sve ćelije iz pakovanja. Ja sad ću da pokažem to po primjeru samo 2 ćelije, ali možete to da uradite puta 6. Ovo sve moramo da otkačimo. To nas samo štiti tokom transporta.
još jedna stvar. Znači, ovaj navoj, to je aluminijum, znači sve ovo je aluminijum. Ne preporučujem da koristite, na primjer, ove stvari od bakara, jer aluminijum plus bakar pravi oksidaciju. Uvijek mora da bude nešto slično od materijala između jednoj, znači, i drugoj ćelije. I pratite ovo, 7 Nm, to je jačina sa kojom možemo da znači, stežimo naše matice. I tu moramo biti baš pažljivi, zato što video sam uživo nekoliko puta kad ljudi baš preteruju sa jačinom i znači, ovaj deo litijuma ili znači, može da se pokvari ili ovaj navoj može da se pokvari ili šta god, znači ta ćelija ide u smeće. Idemo dalje, znači stavimo, na primjer, evo, lakše biti će da objasnim da stavim 3 ćelije. Možda na 2 ćelije nije baš toliko očigledno. Ali, znači ovdje se piše plus, ovdje se piše minus i tako na svakom ćeliju. Stavimo sve u red, znači svih 6 ćelija. I ovako spajamo, znači ne plašite se, neće biti ni iskre, ničega. Znači ovako, znači sve plusovi i sve minusovi spajamo zajedno. Šta sa tim dobijemo? Znači, sada skoro sam siguran da napon između svako ćelije će biti malo različan, znači 0,1, 0,2 volta. Ali kad ovako mi znači, spajamo sve između sobom, to se zove paralelno spajanje. Znači moramo obavezno znači, ove matice da navijemo, da bude lep kontakt. I u ovom slučaju sada između svih ćelija napon će biti sporo, polako, ali će biti isti. Znači ja bi ostavio tako na, ne znam, celu noć, možda i 24 sati, obično toga dosta. Poslije samo dođite sa unimerom, bilo kakvim, i da merite napon na svako ćelije odvojeno. Znači ovdje, ovdje, ovdje i gledate da li su slični ili nisu. Ako nisu, onda treba još malo vremena da to stoji, da samo sebi balansira. Za ovaj korak vama ne treba da imate balanser. To može bez znači, ikakvog alata da se uradi i besplatno. Samo treba da imate dosta ovih spojnica. U suštini, ako vi to radite, ne znam, jednom u pola godine, onda i ne treba vama ovaj balanser. Ako ćelije u dobrom stanju. Šta znači dobro stanje? Sam rekao malo pre. To znači da otpor na svako ćelije isti. I nije baš visok i isti. To je dva parametra koji su bitni. Ako je, na primjer, ovdje otpor 0,3, a ovdje 0,2, znači ova ćelija sigurno će otići od ovoj, znači što se tiče napona sa vremenom. I onda moramo da pazimo. A ako, na primjer, svi ćeliji su istog otpora, onda ovaj balanser nama nije baš toliko bitan. Ali opet, to je neka olakšica, znači možemo sa tim malo da se opustimo tokom korištenja ovog seta. Idemo dalje, znači to smo uradili. Znači svi ćelije su izbalansirani između sobom automatski. Ide dalje povezivanje. Znači povezivanje je taj korak gdje opet ne treba mnogo znanja. Znači sad smo povezivali sve paralelno. To je fizika, elektronika, ne znam kako to se zove tačno, ali znači sve jednostavno. Sve što treba da promijenimo, samo da povežemo sve redovno. Znači, mijenjamo svaku drugu ćeliju ovako. Znači, sad, na primjer ovdje je nama početak baterije, to je plus. Nego ne diramo uopšte, stavimo spojnicu između minusa ovdje i plusa ovdje. Pa idemo dalje, znači minus ovdje, plus ovdje. Dalje ide četvrta ćelija, peta i šesta. Znači uz sve u suštini nama će trebati 5 ovih spojnica, znači 1, 2, 3, 4, 5. I imamo dva izlaza plus i minus. I toga
u suštini to je to i onda možemo da ga stavimo bilo kako. Ili sve u red, kao 6 ćelija ovako. Ili da ga malo da stavimo kao kvadrat, znači i tako. Ako, na primjer, imamo slučaj kada imamo 2 paketa, sve isto jednostavno, samo računamo kao da imamo, znači umjesto jednoj ćeliji da imamo 2, znači spajamo 2 ćelije paralelno. Opet idemo ovako, znači evo su između sobom spajani. I nastavljamo dalje redovno, znači ako ovdje kod nas je plus, spajamo još 2 ćelije, da bude više to očigledno, stavit još jedno. Znači evo, ove su isto 2 minusa, spajamo njih i među njima stavimo još ovaj konektor. I u suštini kao da ovo je jedna ćelija, ovdje druga ćelija i sve iste princip. Znači, 2 između sobom paralelno, a između, znači, 2 odvojenih redovno. I idemo isto, znači, tamo bit će još 2 ćelije, znači stavimo i ovamo između njima ovaj, kako se kaže, konektor. Tako da, kad smo to postavili, sljedeći korak je stavljanje balansera, ako ga imate. Znači, balanser može da bude ili pasivan ili aktivan. Znači, aktivan balanser, to je malo bolja stvar. Preporučujem više aktivan, zato što on manje se greje. Znači, princip je takav. Znači, pasivan balanser, on znači, traži na kom iz ćelije više napon i taj napon kroz rezistor, znači isprazni se, znači ide to u toplotu, znači on troši vama napon vašeg paketa. Možemo da kažemo, ako stavit ćete, na primjer, ovaj balanser na dugo, znači ne znam, nekoliko mjeseci sa vremenom, on će trošiti, znači voltažu i bez korištenja LTO-a, potrošit će malo voltaže od paketa, pakovanja. I više će se grejeti. Možete da primetiti kad ga dirnete da on malo topao uvijek. Aktivan balanser, malo skuplje, ali on, znači, kaže gdje i kako između ćelijama da bude, kako da kažem, on balansira to aktivno, znači ne uzima od ćelije struju, nego balansira njih između sebe. I to malo bolje i malo efikasnije, opet malo jače, obično takvi balansire, malo brže radi. Tako da u ovom slučaju to je najjednostavan pasivan balanser. Što se tiče povezivanja, sve opet jednostavno. Kad sve već spojeno, šta treba da uradimo da bi nama radio balanser? Znači, prvo da krenemo, vidimo ovdje piše se plus i crveni kabel, obično to je logično, ovdje je minus, znači crni kabel. Odmah da kažem, znači ovo će biti ovdje, a ovo ovdje. A sve ostalo između na svakoj ploči. Znači, prvo, opet nama će trebati ove konektore. Imamo mi njih na stanju skoro uvijek. Oni su malo posebne zato što ovdje je rupa 12 mm za LTO. Tako da to naravno pažljivo i sigurno moramo da pritisnemo. Pa idemo redovno. Znači ovdje plus, znači druga žica, u našem slučaju je druga brown. Brown ide na ovu spojku bilo gdje. Znači ili ovdje prikačemo, nema razlike. Znači brown smo iskoristili, ide dalje ova plava. Plavu stavljamo opet ili ovdje, zato što su povezane jednako. Znači paralelno, nema veze dalje ovdje. Idemo dalje, zelena ide na ovu spojku, tu.
po logici, znači žuta da bude ovdje, bela ovdje i sa crnom završavamo našu priču ovdje. I to je to, znači u ovom slučaju balancer će biti već aktiviran. Obično oni imaju neku lampicu na sebi da vidite da li radi, da li ne radi. I još možete da čujete pa nekad taj zvuk, to je ultra visoke frekvencije, neki ljudi to čuju, neki ne. On obično to izdaje. Samo molim vas, pre nego što to spajete, ovaj konektor da izvadite iz ovog konektora, da za svaki slučaj da ne biste uradili kratak spoj negdje, dok sve povezivate. Zato što to dešava se ponekad i da budete što više pažljivi u tom pitanju.